Hey, it's Adele again. We're going to do a poem today called Taylor Swift. Taylor Swift is a poem that's written by Kobus Grobler for his daughter Libet. It's a very sad poem and it has a lot to do with what teenagers go through at school and the bully that happens to some girls and what his daughter went through. So I also did the Taylor Swift lyrics for you are on the next slide. You guys can go through the lyrics. It's a very, very sad song. Maar daar's so interessante feite van hierdie gedig. Soos ek gesê het, dis geskryf deur Kobus Grobler vir Libet wat sy dogter is. Dit maak dit so spesiaal dat 'n pa vir haar 'n gedig geskryf het. In die gedig verwys hy nie na haar nie, maar na 'n bekende pop sangeres, and you all know her, Taylor Swift. Wat 'n liedjie geskryf het, The Best Day, wat volgens die gedig Libet, Kobus se dogter se liedjie was, waarin sy haar eie lewe kan sien. Die gedig gaan oor hierdie tienerdogter wat so ongelukkig is by die skool. Sy het 'n baie goeie verhouding met haar ma en haar pa. Dis wonderlik as jy eintlik gaan lees in die boek hoe naby sy aan haar ma en pa is en wat se wonderlike ouers hulle is. Wanneer sy dan so hartseer en depressief gevoel het, daar so een plekkie waar hulle sê, as sy huis toe gekom het, dan en haar ma het gesien hoe hartseer sy is, dan het haar ma die karsleutels gegryp en 'n entjie gaan ry. Dis wonderlik om sulke spesiale ouers te hê. So ek wil graag die liedjie hier tik vir julle om te lees. Hierdie liedjie kom uit haar album Fearless. Ek het ook 'n link hieronder vir julle gesit as julle eintlik wil gaan kyk en gaan luister na die hartseer liedjie. Goed, kom ons begin met die gedig. Jy herhaal haar woorde van melankolie vir die hoeveelste keer weer en nou na heeldag lank se periode skoolwerk en pouse alleen se draai in die liedjie val jy met die skooluniform taai van skool skoene uitgeskop op die bed neer sing jy die woorde van haar nuutste CD gelaai in MP3 snik huil grens jy want vir die eerste keer in die spieël met jou pa se oë vol trane verstaan jy, weet jy hoekom bome hulle blare verloor. Okay guys, let's look at I'm not going to do the song. You guys can go and have a look at the song on your own. So die titel van die gedig is Taylor Swift, dis vir Libet geskryf. Die gedig handel oor die bekende Amerikaanse sangeres Taylor Swift. Sy het baie liedjies opgeneem, maar hierdie spesifieke een, The Best Day, is waaroor die gedig handel. Hierdie gedig is geskryf deur Kobus Grobler en hy het die gedig vir sy dogter geskryf. Goed. Jy herhaal, you repeat, haar woorde van melankolie, her words of melancholy, vir die hoeveelste keer, for the countless time, weer, again. So julle weet, melankolie beteken hartseer of swaar kry. So die jy word baie in die gedig herhaal, dit is 'n tienermeisie waarvan gepraat word, ook as mens, sê jy praat jy met iemand spesifiek. So met ander woorde, dis 'n persoon, it's somebody specific that they're talking to because it's saying jy, you. Hier praat die skrywer direk met die jy, wat sy dogter is. Hy herhaal, she repeats the same song over and over. I'm sure a lot of you know how that is when a new song comes out, or if there's a song that actually relates to your life, you will listen to that song over and over again and it will start to become a reality. The words will start to make sense to you because maybe you're also going through something that person went through and that's why you can relate to the song. So dan sê dit vir die hoeveelste keer. Hoeveelste keer beteken dat sy het dit so baie keer al gespeel. Countless times she's played this song over and over again.
Weer is alleenplasing wat dit wil beklemtoon. Hierdie alleenplasing wys op die eensaamheid van die meisie dat sy nie vriende gehad het nie. So once again, the word again means it's happening again and listening to it again, but it also is symbolic that she's felt like this a lot, alone, coming to listen to the sad song. En nou na heel dag lank, and now after a long day, se periode skoolwerk of schoolwork periods, en pauses and breaks, alleen, alone, se draai in die liedjie, the song turning in your head, val jy met skooluniform taai van die skool, you fall with your school uniform sticky from school. Skoene uitgeskop, shoes kicked out, op die bed neer, down on the bed. Sing jy die woorde, you sing the words, van haar nuutste CD, of a later CD, gelaai in MP3, loaded in your MP3 player, snik, sobbing, huil, crying, grens, crying and not stopping, jy, you. En nou na heel dag lank, so now after a whole day of school. So die woord nou is na dat die meisie teruggekom het van die skool af. Die beklemtoning op die na wys dis die tyd wat sy by die huis is nadat haar dag so vreeslik was. In die dag het sy skool gehad, periodes nes hele en pause. Sy's nou by die huis nadat sy skool gegaan het en nadat sy swaar gekry het by die skool. Ons kyk het weer daarna, en nou na heel dag lank, means the day was very long for her. Sy periode skoolwerk. It's every period she had was schoolwork, in pauses, and she had break at school, and then alleen, which makes us think that maybe at break she had no friends and had to sit by herself. Pause is ook alleen geskryf, wat mens laat dink, sy het nie vriende nie, sy het pause alleen spandeer, alleenplasing, om te wys, sy was alleen pause met net die liedjie wat in haar gedagtes draai. So dis hartseer, want jy kan sien, die woordjie alleen, the word alone, is right after break. So she might have not had any friends and was sitting there maybe alone at break, se draai in die liedjie, and then listening and remembering this song in her head. Maybe she even had it on her cell phone like most of you, and she could listen to this sad song about how the day is, and that maybe made her cope to get through the school day. Val jy met jou skooluniform taai van die skool. Hier in reël 10 val sy op die bed na 'n lang dag by die skool. Sy voel vuil van die dag en die woord taai kan beteken dat sy vasgevang voel in haar hartseer van die dag. Dit kleef aan haar vas, sticky after being in a uniform, and also is symbolic that she is stuck with these disappointments and hardships of the day. So she's so tired, just falling down on the bed and feeling sticky, or maybe the problems that is at school is still stuck to her, even though she's not there anymore. Skoene uitgeskop op die bed neer, sing jy die woorde van haar nuutste CD, gelaai in MP3, snik, huil, grens jy. Goed, skop haar skoene uit. Sy is moeg na die lang dag, wil dalk ontslae raak van hierdie moedelose gevoel binne in haar. Ek weet nie van julle nie, but if you take your shoes off, then you kind of already feel a little bit of a release. So she took off her shoes because she's so tired of this day, lying on her bed, maybe feeling a little bit hopeless because she had to go through another day of hardship and suffering. Lê op haar bed en dan sing sy weer die woorde van Taylor Swift. So she's lying in her bed singing the same sad song of Taylor Swift.
Haar nuutste CD, hier kan ons sien die tienermeisie is op hoogte van die nuutste musiek. You must firstly remember die nuutste CD, so she is very much in touch with what's new and what's happening. Gelaai op haar MP3 wys dat sy het tegnologie. Sy kan duisende liedjies stoor op die MP3 player. Wys ook na die duisende hartseer en teleurstellings in haar hart. Snik, huil en grens, alles emosionele progressie, 'n manier om te wys hoe hartseer sy is en sy kan nie ophou nie. As jy sê iemand snik, huil en grens, it means they are crying and can't stop. It's just crying and crying because it's just so sad. Jy, who could jy be? Jy could be maybe her dad or maybe a boyfriend or maybe anybody. Die jy wat sy hierso sê. Then it carries on, it says, want vir die eerste keer in die spieël met jou pa se oë vol trane, verstaan jy, weet jy hoekom bome hulle blare verloor. Want is because, gives us a new insight of what she is now realizing. Gee ons 'n nuwe insig dat sy nou sien dat haar pa ook haar pyn verstaan. Hy voel die hartseer wat sy is. Sy's nie alleen mee nie, hy is saam met haar in hierdie hartseer. Sy kan sien, hy verstaan. Want dit sê, verstaan jy? Sy het nou beter insig in hoe uitdagend die lewe kan wees. Hier kan ons sien, dit is 'n seisoen in hulle lewens. Dinge sal weer beter word. Sy moet haar jong mens lewe agterlaat en 'n nuwe seisoen van volwassenheid betree. It's very hard when you when you are parents and your child is unhappy and being bullied, and this dad saw it in her eyes, and she saw it in his, where she saw that he understands what she's going through, and now she understands that there's a lot of hardships and things that happens in life, but it's a season, and just like the trees lose their leaves and a new season comes. So after autumn we have spring where we have fruit and flowers. The same, she's going to move into her adult life and put these childish things behind her. Thanks guys, I actually enjoyed this poem. Gaan kyk na die woorde van Taylor Swift se album. Yes, and just enjoy it. Please listen to all these poems. It's just going to make it easier for you guys when you write it to understand what the translation is and also what each poem is about. Thank you guys. Enjoy. Bye.